Ljudi, Pule ovdje, danas ćemo da igramo Ace, što znači u prevodu ač. Ja sam već malo počeo, nećemo još dugo snimati, ovo je radi reda. Gdje je sad ono? Našao sam nekakav ključ, ja mislim da je to od ovoga. Mislim da je, pa daj brate. Gdje je sad taj ključ? Ono... Znači ovdje možete da se spasite samo ako imate blizu sobe, ako vas već ganja, ili možete da je pobjegnete. Znači ona ne ulazi nikako u sobe. Mogu se to ko igra ovu igricu da sam primijetite. Znači ona ulazi samo ovdje po kući, ovdje ovako, tu najviše onda. Znači, tako da. Igrica više postaje do sada nakon što igrate malo više puta, tako i meni, ne znam drugima. Ćemo malo dosadno. Ne. Evo je, vidio. Jo. Znači, neću se sad da nešto sada izmislim da se bojim. Ovo meni niđe veze više. Prvi put, tek kad sam igrao, prva dva puta kad sam igrao ono, brate, bio sam sam u sobi, tada sam se malo prepao, a sada niđe veze, brate. Neka zamržnjena, neću da pretvaram samo kada me nešto traje tu. Čivce niđe veze, šta bude strašno. Znači, pa ćemo smati nešto od neku drugu igricu. Vi mi šaljite koju igricu horor, sada se bavimo malo horor pričom, igramo horor igrice. Posjetite me na Facebooku, moj privatni Facebook. Možete da mi kažete ili u nekome klipu. Gdje ide? Ne, tu je negdje. Hajde uđi. Evo ga. Sada sam se spasio. WTF? Kako ba? Oj, sranje čisto. Sranje čisto, brate. Po prvi put, svaki put sam bio ulazio u ove sobe, nigdje nikog, sada uđe u sobu. Pa brate, hoćeš da te pivskom flašom zbodi. Ajde. Znači nije mi više kad se strašno. Uvijek mi je strašno ono prvi put. Kada igram neku igru, dobro to je malo svima, ono. Više puta nije strašno. Znači nije strašno. Idemo sada da nađemo još jedno. Ne mogu da vjerujem, ušla je kurva u sobu. Znači u sobu je ušla. Kontam stvarno kako je to uspjela. Svaki put sam bježao pod sobe, ali ništa nisam uspjevao. Bježi. Znači ne isplatim se bježati u sobe, bježimo dalje. Naravno, možda je ušla kako se... nemoj brate to pričati. Nemoj me sazati. Znate, dobro, uspio sam je pobjeći, znači uvukao sam se u neku sobu gdje ima samo jedan izlaz. I ona me nije mogla da naći. Ali tu je negdje bilo. Ja što pronalazim ove oči. Čekaj, to nisam nikako tražio, idemo dole malo. Prvi sprat. Čekaj. Idemo dole, znači. Možete skinete igricu. Naravno. Ako vam se u stvari svidi. Igrica. Ja za ovu igricu već znam dugo. Držim još na kompjuteru. Mislila sam nešto prije da snimam ovako još nešto, ali nije mi se dalo. Evo ga, sada je došlo taj trenutak da snimam ovu igricu. Ne. Nemoj me dodati. Ljudi. Nemoj me zadati.
Znači, ponovo smo uspjeli da pobjegnemo. Ponovo. Jedva. Znači, jedva smo uspjeli da pobjegnemo. Vidio ste, da nas je ganjala. Obojka neka kujnja, brate. Smeće Bože. Šta imamo? Brate, neko sa kinju nazid. Neko se naći nazid u kinju. To je nekako soba. Kao što vidite, imamo 8, dobro. Čemu ne 8, svinite, 7, evo ga, 7. 7. Najveći mi je rekord 15, brate, ono, htio sam da se ubijem kada sam dotle došao, ko se ne bi ubio, brate, ono, igrica je stvarno teška, teško je skupiti 20 i sada ja odjednom umrem. Malo sam se iznervirao, ne, jebi. Znači, to je bilo to u ovoj epizodi, vidimo se u sljedećoj. Ako vam se svidio video, lajkujte, šerujte. Ko se nije subscribe na moj kanal, već nek se subscribe-uje. Pozdrav!